UMDC ke Parti Kongres na Rambrai Jerngam Konstituensi Ubak Bajab Pengrum harangkat kinongkit kam ke Rambrai Kongres Komiti menta kesengi kelalik ban IT ke Shithi ban Ino ke Parti Kongres ha office trekam ke Seng ha Kongres Bhawan. Ubak Pengrup ha kene kesengi ula pentiknaru basyen na kaliang ke Jong-u un salit ban penyaso no elade ba ke Parti NPP. Habakran bakilat pathai khubor na kaliang ubak bajam ulo ong ba kajing simkhia jong ka sarkar jela balai lamdo Konrad Konggal sangma ban penbeit no yuput usam kala pelong yu ban penyaso elade syaka parti NPP. Habai kran halor karai ban mino na ka parti Kongres ubak bajab ulo ong ba kajing yashurun haprengki he no nyelam jong ka Kongres hi ka de ga daw ba bagani ka parti kala pra hari hi barok ka wei. Ka baningkong te kalong tahi ba Fly ka Seng Kongres ka jingya syurut kamdei tang hapok state jongi dai kadai na borok poi kari India. Te menta ka Seng Kongres ka sensyar tang atli ke jela borok poi kari India. Te bat ni na liang jongi bat kinong kit kam jong ka blok Kongres jong Rambrai. Ki bang na wan submit ka resignation jongi. Ngila ya syong bunsin bang ngila ya cheki primary unit prepare po constituency bang ngila shin ya karai ba yang resign na parti Kongres namar ba kamdei kadaw ka jongi kabangi hammi na ko parti Kongres ndrei kadai ka jing syurut pelat kini ki bahe jong parti Kongres ba kapra ka parti Kongres dokat ne tengingim ko abon kilangnya na ka jing syurut jongki ba ngingin bensni yo konstituensi da jong ndrei persyang menteri yo konstituensi hapoi ka punta te ki ba resign bat nga mentasngi dai working president jong ka block di ba island lengdo te di mahila presiden du idon lang ni bala resign ni the vice president jong Garo zone executive member jong Garo zone tepat secretary jong ka Rambrai Jerngam block congress committee ki executive member ki delegate jong DCC baro ki list ki don hangne baro bala resign lang nga baro kabut ka Rambrai block congress committee baro oi kam dan show baro oi long dan stang kat tukat ni re ki turu long ki sawan kadir kat tukat ni kata hiyo digajing wan ben resign jonga kalong ba ngimpa ba ma marbangi sautu ba kajing shale kajongi kala along sa palan marba POE kumto yu MLA jongi ru suspend te kata hiyo digataw ne ba ngio ba ya katuka jing penbet put mo kajing penbet put mentala sampos nem empat don kalau nak parti ke ba lalak ban wanra ya kena jadi penbet put ngila i mensua ke parti Kongres kadon lang hapo Central kadon lang hapo Assam kadon lang ha Meghalaya rei umpoi national kata jadi penbet put rei ka leadership jong Konrad sangma ngi iba usimkia yang yakam but ngamtip syaki wiki district kalong kumno rei hapo ka West Cassius district hapo ka Gijang sector ka Tarabari sektor baka Hahim sektor kini ki lightly ki sektor ki ba na kini ki hindrutli ba dei hapo West Cassius district ki hap lo hapo constituency jongi but kumbala ko daw CM hapo ka assembly ya kitu shnong ki ba kin hap o Meghalaya kamot na syukwa ban batay fi barok ba khandai phau pra percent jong shnong yo lo chapo ka jela Meghalaya te don artli ki shnong ki ba ngi don bat ni la don ka misunderstanding par balik ke regional committee ningkong ndai ba kala dir pala kapor te nidang yadon ka consultation na lian UCM ru persyang hiban ngin penyo itu article now ndai 98% yo ada pop kitu ki lightly ki sektor ki bahap konsensi jonga apa ngshkuan pentip FP ba mensyuahi house nam arjar khatway parba ki draw itu ka line jong area of difference ka Malsapara bat ka Salbari kila bu lupa be cita Assam ba ya mentate long ngidang yat po konstituensi berokoi te nganu mo nga kaban pentip fi ba hakine kini asni pun satip bangan roh kano parti namar ba kidang dan sakat tukat ni kisnong ki bangin hapan pendap nang bangin siamnya kara ki ba paka bande kano parti bahye jong abat i kalong la kejong ndrei mai de MLA jong ka konstituensi Rambrai ngatai in kamla banjuba mai in rong kano parti dai nakalian jongi te ngila siam kara bangin de NPP